आरो सिनाय मोननाय देखायदों किन्तु हाग्रायावसो मोनदों होनबाय दायो বিয়া কৰাওঁতে কৰাওঁতে 30 বছৰ 31 বছৰ এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি গৈ আছে আপোনালোকে চাব যে অসমীয়া গাঁৱত গ'লে আজিকালি বাচ্চা দেখাই নাপায় অৱশ্যে এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ ঘৰত 8টা 9টালৈকে আছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কাৰ কাৰ বিয়া হোৱা নাই হাত দাঙি থাকক তেতিয়াহে মই চাব পাৰিম ঠিক আছে থক কাৰ কাৰ বিয়া হৈছে হাত দাঙক ঠিক আছে যাৰ যাৰ বিয়া হোৱা নাই আজি চাকৰিৰ পিছত তুৰন্ত উইদিন 1 ইয়াৰ বিয়া পাতিব লাগে ঠিক আছে এক বছৰতকৈ দেৰি কৰিব নালাগে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে বিয়া পাতোতে পাতোতে 30 বছৰ লগাই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰে নহয় চাকৰি ৰিটায়াৰমেন্ট হোৱালৈকে মই ঠিক কথা কৈছো নে না যদি 30 বছৰত বিয়া পাতো ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব 60 চনত ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰে নহয় ল'ৰা ছোৱালী 30 বছৰে হৈ থাকিব বা 28 বছৰ হৈ থাকিব 28 বছৰীয়া ল'ৰা এজনক ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়ত মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বয়স হ'ব 28 বছৰ আগতে ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়তে আমাৰ দেউতাহঁতে বা আমাৰ বাকি সকলে নাতি দেখাই পাইছিল আজিকালি বিয়া কৰাওঁতে কৰাওঁতে 30 বছৰ 31 বছৰ এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি গৈ আছে আপোনালোকে চাব যে অসমীয়া গাঁৱত গ'লে আজিকালি বাচ্চা দেখাই নাপায় অৱশ্যে এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ ঘৰত 8টা 9টালৈকে আছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু দেৰিকৈ বিয়া পাতোতে পাতোতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যাটো নোহোৱা হৈ যাব আমি পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাম আৰু মই কিছুমান জায়গাত গৈ কওঁ যে 2টা 3টাতকৈ সন্তান বেছি জন্ম নিদিব এতিয়া অসমীয়া মানুহক ক'বলগীয়া হৈছে ভাই বিয়া পাতিছ যদি সন্তানটো জন্ম দে কমসে কম এটা 2টালৈকেতো জন্ম দিব লাগে না দাদা বৰ দিগদাৰ লাগে ভয় লাগে কি কৰো ল'ৰাটো জন্ম হলে কেনেকে খুৱাম ইমান চিন্তা কৰি থাকিলেতো নহব আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হস থাকিব লাগিব নে নাই 20 বছৰ পিছত 50 বছৰ পিছত সেই কাৰণে যি সকলে বিয়া পাতা নাই এবছৰত বিয়া পাতি বিয়াৰ চিঠি মোক পঠাব লাগে ঠিক আছে আৰু জুনে এবছৰ 2 বছৰ বিয়া পাতি চৰকাৰী চাকৰি নাই বুলি সন্তান জন্ম দিয়া নাই তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি সন্তান জন্ম দিব লাগে এই দুটা পৰামৰ্শ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে থাকিলে আজি আমাৰ এটো বহুত সিৰিয়াস কথা কিন্তু মই ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত যাওঁ গাঁৱত গৈতো এটা বাচ্চা নেদেখুৱে আৰু ধুবুৰী মানকাছাৰত গলে বাচ্চাই বাচ্চা তেতিয়া মই ভাবো যে 20-30 বছৰ পিছত অসমীয়া মানুহবোৰ নোহোৱা হৈ যাব আৰু এই কথাখিনি আপোনালোকে নিজেও এবাৰ চিন্তা কৰিব যে যদি মোৰ দেউতাৰ দুজন আছিল মই যদি দুজন নকৰো সাইকেলটো কেনেকৈ থাকিব আমাৰ লাহে লাহে অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা নোহোৱা হৈ গৈ আছে উজনিত গলেতো মই বহুত ফিল কৰো কালি মই উজনি অসমত আছিলো মই কেনে বহুত ফিল কৰো যে আমাৰ মানুহ সংখ্যা নোহোৱাই হৈ গল কাৰো মানে এটা জন্ম দিবৰ কাৰণে ইমান ভয় কৰে বাকি মানুহে 8টা 9টা দি আছে ভয়ে কৰা নাই গতিকে দুটা কাম হ'ব লাগে আমাৰ 2টা 3টালৈকে যাব লাগে আৰু যাৰ 8টা 9টা আছে কি 2টা 3টালৈকে নামিব লাগে এই দুইটা কাম হলেহে আমাৰ ব্যালেন্স থাকিব ভাৰসাম্য থাকিব যত বেছি বাচ্চা জন্ম হৈ আছে তাত দৰিদ্ৰতা আহিছে আৰু যত বেছি বাচ্চা নাই তাত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ জায়গাৰ পৰা মানুহ আনি আছো
আৰু আমি নিজৰ জায়গাতে এদিন সংখ্যালঘিষ্ঠ হৈ যাম এখিনি নকলোহেঁতেন জয়াই অসমটো কোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাবিলো যে কেনেকৈ জয়াই অসম হ'ব পাৰে মই এইটো বুজাই দিলো आरो सिनाय मोननाय देखायदों किन्तु हाग्रायावसो मोनदों होनबाय दायो आंथ' नुवाखैबो जोंनाव जेबो मोनाखै बायनाय मेगजिन गैया बेबायदि केसाथ' जेबो गैया एक्सुवेलि बियो राजनैतिक मोनसे षड़यन्त्रनिसो मोनसे माबामोनथ' दिनै हियारिं दंमोन साखि फैदों साखियाथ' जोंनावथ' जेबोआनो गैखाया जेबो मोनाखै दा बे खोथाया दिनै साखिया बुंनायाव प्रमान जाबाय बे जे मोनसे टटेलि राजनैतिक षड़यन्त्रमोन बे बुस्थुखौ बयबो मिथिगौ आरो आंखौ जे न'निफ्राय थिखांनानै लाबोदों आंहा PSआव थायो न'आव ओइदिनखालि थिखांनानै बेनि हरावनो आंखौ हमनानै लाबोदों आरो सिनाय मोननाय देखायदों किन्तु हाग्रायावसो मोनदों होनबाय दायो आंथ' नुवाखैबो जोंनाव जेबो मोनाखै बायनाय मेगजिन गैया बेबायदि गब्लंजोब मेगजिमाबो आरोखि गतिके बे केस होननानै जाया जेबो प्रमान खालामनो हाया बिथांमोना रिलिजआथ' बियो मोनसे प्रसिडियर दङ बेनि गेजेरजों बे जाबाय थासिगोन दा जोङो आजि खै बोसोर जाखो 2 बोसोरसोआनो जाबाय 2 बोसोर फैगासिनो दं कर्टआव साखियानो फैया गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैसो फैदों बे धरननि আজি যিখন কেছ আজি সেশন জাজত হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আছিল সাক্ষীৰ কাৰণে আছিল এই কেছটো হ'ল UAP কেছ নাম্বাৰ 6/2023 এই কেছত আজি দীপেন নাৰ্জাৰী বুলি সাক্ষী এজন আহিছিল যিজনে এই কেছৰ কানেকশ্যন যি আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন সিজ কৰিলে সেই সিজ ক'ৰ পৰা কৰিলে এই বিষয়ে তেখেতে সাক্ষী দি গ'ল আমি তেখেতক জেৰা কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু কেছৰ প্ৰচিডিংটো আগত চলি থাকিব সাক্ষী আহি থাকিব আমি সাক্ষী লৈ থাকিম এইখিনিয়ে ডিপেণ্ড আপন দি উইটনেছ সাক্ষীবিলাক কেতিয়া আহে কিমান দিন আহে আজিলৈকে কমপ্লেইনেণ্টে অহা নাই ঠিক আছে কাৰণ পুলিচৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি থাকে সেই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ডিউটি এভইড কৰি পুলিচতো আৰু কোৰ্টত আহিব নোৱাৰে আহিব লাহে ধীৰে হৈ যাব কেছ চেছ হ'ব কিন্তু টাইমটো কোৱা নাযায় दिनै माने पुलिसनिफ्राय साखि फैबाय जोंनि सायाव जानाखि बिसोर माबा बुंनांगौ बाथ्रा दंमोन एभिडेन्ट होनांगौमोन बिसोर दिनै फैबाय दानिनो जानाखि गावसोर मोननाय आय'निफ्राय जानाखि सिज खालामनानै मोनदों बेखौ दिनै बुंबाय बिसोरो जे हाथियारखौ जों साथामनि गेजेराव ओमफ्राय मोनाखै हाग्रानिफ्रायसो मोनदों होनना बुंनाय जाबाय दा बे केसा बोरै जालाङो बे उनाव खोथा बे लासै जोबलांगोन खिन्थु जोङो माने भाग्यआव मोजां जोङो माने बे प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव जोङो मोजाङैनो जों मोनसे अर्नामेन्ट अलंखार जों मोनबाय मोजां अलंखार बियो बैसोआव जों जे माने गिलु बालु केसजों जों फानब्रै जानानै जे एखाना बिदि जेल जाबाय बे एक्सुवेलि जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बेखौ दुखु मोननांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्रा निसय नुदों जोंखौ मा रोखोम फानदायदों बेखौ आरो बेबायदिनो जोंल' नङा अनेक प्रमद बर'नि समाव गुबुन गुबुन निर्दोषि मानसियाबो भिक्टिम जानो गोनां जादों नै नङैफ्राय मानसिखौ थंफां सिखावनानै गावथारदों जोंसारमोन जौदकमोन बिसोरबो गावथारदों माने गाज्रि होननानै NLFV ULV होननानै गावथारदों आरो दिनै माबाखौ गावथारबाय हेमन्त नार्जारीखौ थंफां सिखाव होननानै साधारन मोनसे थुख्रासे माने थंफां लाना फैदों आइवेन न' लुनो थाखाय गावथारजाबाय आरो नों माबायावबो गावथारजाबाय बे थाख्लाय दै सेराव बेबायदिनो गोबां अन्याय अयथासार जादों बेफोरबायदि जानायनि उनाव जों जे जेल जानांबाय एखाना बायदि बे जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा बे जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनि सायाव अन्याय अयथासार जानाय जों बेखौ जोङो दिनै बादा होनो हायो बेसो गिदिर बाथ्रा दा जों केसाव फैनांबाय जेबो नङा जोंनि थाखाय जालांगोन सोलिलांगोन बे केसा जेबो नङा दा होमबा जोबनायनि लामायाव केसा बे लासै जोबलांगोन बे दा साखिया जिथु नर्मेल जाबाय साखिया नरम साखिनाय जाबाय जे जों अस्त्रखौनो मोनाखै हाग्रानिफ्रायसो मोनदों होनबाय बेल' आरो बे केसा माथो जाबावबायलाय लासै जोबलांगोन बे आरो बेल' नङा गावसोरबो आफसुस जादों आं मिथिगौ गावसोरनि लेभेलावबो जे ब्रकारेज लेभेलाव थांनाय SP जानाखि जोंखौ माने एरेस्ट खालामदोंमोन बिथाङाबो थांनाय समाव जोबोद आपसेट खालामलांदों जों बादि मानसिखौ जे
जेलाव जोबदों एखानो बिदिन बेनि थाखाय जोबोद दुखु नांदों बियो बे बुंदों जोंखौ जे मा खालामनो जों माने जेखौबो मावनाङा जों बेखौ राजनितिक खारनाव जों मावनांबाय होननानै आंखौ माने गावनो आंखौ लिंहरनानै रायलायदों क'क्राझार माबा गावनि अफिसाव जावलियाव रायलायदों बिथाङा दुखु मोनबाय बिथाङा आंखौ बुंदों नोंथाङा माबानो नाङा गोसो बाय नङा जेबो दामोन जेबो जाया बे नोंथांनि थाखाय गिदिर अरनामेन्ट बे होननानै आंखौ बुंदों आरोखि नों ससियेल वार्कार मानसि समाजनि खामानि मावग्रा मानसि मावबाय था बे बाथ्राखौ बुंलांदों दा गथे बे ब्रडकास्ट लेभेलावबो जोंनि सायाव गाज्रि इमप्रेसन गैया जोंहा जे गाज्रि मोनसे माने माबा गैया सोरजोंबा गाज्रि लिंकबो गैया जों गाज्रि खामानि मावा बेखौ ब्रडकास्ट लेभेलाबो बेखौ मिथिगौ आरोखि हेमन्त मामाया धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव थांबायनो गोबां जेव गथ'फोर नुबोबायनो नाथाय जोंनिथिं गैयानो माने रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि ओरै बे सानजा फारसे गैयानो गथ'फोरखौनो नुवासैनो बिथाङा थ' बिनिखायनो बिथाङा बुंदों जोंनि असमिया मानसिफोरा गथ' खांनाया खमायलांबाय सासेनिख्रुइ बारा खांला गथ' खांनायानो बिराद खम जालांबाय सासेनिख्रुइ बारा खांनायखौ नुला बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि मामाया खावलायदों असमिया रायजो राजा नोंथांमोनखौ गथ' खांनायखौ बारायनांगौ सासेल' नंला सानै साथाम साब्रै गाहाम गथ' खांनो थाखाय खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गथ' खांनायखौ बेबायदि सासेल' जुदि खाङोब्ला 20 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां खम जालांसिगोन जायनि जाहोनाव दिनैबो जोंनि मानसिफोरा खामानि मावनो थाखाय गुबुननि मानसिफोरखौ लाबोनो गोनां जायो गुबुननि मानसिफोरखौ लेंहरनो गोनां जायो खामानि मावनो थाखाय जोंनाव गथ'फोरानो गैलाब्ला जोंनाव खामानि मावग्रायानो गैलाब्ला बेनिखायनो जोंनाव गुबुनफोरासो खामानि मावनो थाखाय लोब आरो लिंहराबा जों उफाय गैया हेमन्त मामाया जोबोद मोजां खोथा बाथ्रा बुंदों जिथुनाखि मा साख्रिनि दिनै एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायजों लोगोसे गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंदो